laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محروما إلا فرجت له يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل يا إلهي كل تعب فمن غير الرؤوف لنا يسهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وأزكى السلام عليه وعلى آله وصحابته الكرام وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الجمع الكرام، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يدور ودني الله سبحانه وتعالى يدور ودني الله سبحانه وتعالى جير ميلي يدور ودني الله سبحانه وتعالى جون كسل جون نيماجي يدور ودني الله سبحانه وتعالى جون دوكال جون بوري إذن سولو مكانكو الله سبحانه وتعالى يو الله فير تونيو ببن تونيو بغو ويلتنين حق لمكة وكوين نسبه yo allahu subhanahu wa taala fottir toñoɓe ɓen toñoɓe goo o yaltinen hakkude maɓɓe haɗa koye hisiɓe yo allah subhanahu wa taala yaafo en nokku ka toliɗen ɗo wotaw accu hay gooto e meɗen yalta ɗo tawa heno wondi e baskatu wotaw waɗu hakkude meɗen nawnuɗo si wona o nikkinamo kanko allah subhanahu wa taala wotaw waɗu hakkude meɗen maafiɗo si wona o ittanamo maafa on wotaw waɗu hakkude meɗen suniɗo si wona o ittana en suno on wotaw waɗu e hakkude meɗen neɗɗo oñiɗo si wona o fewnamo e laawol siratal mustaqim. hara musidɓe julɓe tedduɓe newende ala si wona newende nde allahu subhanahu wa taala newini nden allah noon no wawi ƴettugol ko wiyete kon suno e ko wiyete kon ande o watta ɗum nema e welo welo. iɗen toromo kanko allah subhanahu wa taala yo wattu sunoji men ɗi welo welo immorde ka makko kanko allah subhanahu wa taala. كلنا لا صلى الله عليه وسلم ما كينو اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. الله مدن عند نوين دي ألاسي ونا نوين دي نوم تاني إذا واوي واتقل سنوجي دي نوين دي من تلك ما الله واتم من سنوجي من دي نوين دي إمود كمادا وكان الله سبحانه وتعالى ذلك دفتر مكو تدن wonde ko hombo woni noototoɗo on neɗɗo lorritiiɗo ko hombo woni jaabotoɗo du'a neɗɗo lorriɗo ko hombo woni jaabotoɗo du'a neɗɗo soñjiiɗo neɗɗo aanuɗo neɗɗo tampuɗo si tawi woni o noddi on tuji o jaabo noddaandu ndun o ittanamo sattende nden o waɗa mo lomtiiɗo ka leydi yalli hara reweteeɗo goo no woodi si wona allah daali no fanɗi ko tagee ko makko ngon miijita ko anndita fii makko. haray ko non woniri musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni albala u yani ma si tawi woni sattende yani ma si tawi woni sunoji waɗi yo yimɓe ɓen fewtin jeeke maɓɓe ɗen e du'aji maɓɓe ɗin allahu subhanahu wa taala wona ya fewtin yeeso maɗa ngon a neɗɗo julɗo ka funnage ma ka hirnage wona ya fewtin yeeso maɗa ngon sengo dow maɗum sengo ley fewtin yeeso maɗa ngon on allah subhanahu wa taala taguɗo oɗo ɗen aduna o woodini kala ko woodi ta aduna haray ko kanko allah subhanahu wa taala woni dandowo ko kanko allah subhanahu wa taala woni wallowo si tawi woni allah subhanahu wa taala walli hay gooto wawata dartade ballal allahu subhanahu wa taala. haray neɗɗo julɗo gomɗinɗo allah subhanahu wa taala wonɗo janngude nde ɗo deftere allah teddude wiyetede alqur'anul karim haray alqur'ana no holli en ɗum ayeji alqur'ana e qissaji ɗi qur'ana addi no holli en ɗum wonde ɗum ko haqqan ko goonga ko noon allah subhanahu wa taala tiggitori
Allah ko ittowo ande sanga annenen satti ko ittowo suno sanga suno on satti ko ittowo maafa sanga maafaji ɗin satti. Alqur'ana no yewta en fi annabajo goto wiyeteneɗo annabi Ayyuba alayhi salam. oɗo annabajo tedduɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala nelino e yidde makko ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala jarriborno mo sattende on ɗo sikkuno iwata. Allah subhanahu wa ta'ala jarribori mo nawnare nde o sikki o ndikkata e muɗum. Allah jarribori mo baasal ngal o sikkuno o yaltata e maggal. Allah subhanahu wa ta'ala jarribori mo kettitanede wontiji ka ɓewngure makko e o sikkuno sifa majji wontata hande kadi. kono annabajo on o fewtano Amérique ma o fewti France ma o fewti Europe ma o fewti oni o fewtuno Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah dalika Qur'an yani do yewtuno fi annabi Ayyuba alayhi salam wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa ataynahu ahlahu ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. الله سبحانه وتعالى ذلك يوتبر في أدو النبي تجد أيوب عليه السلام. الله ذلك وول في النبي أيوب كقرآن جنج في النبي أيوب كقرآن جنج في النبي أيوب هبون تسكويجي موتي هبون نيما جي موتي نيما كويتي كوتبر الله سبحانه وتعالى جنكتل بأنبي أيوب جربنوا الله سبحانه وتعالى ونجن نجوم مكو الله ذلك إذ نادى ربه أنجت في النبي أيوب يندي ونجن نجوم مكو أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونجي الله وي الله لرة كهوتيلا مهدي لرة سبتين كنقرنا أن ميدو عندي كوان الله ولي يرمتيب قرب يرمتيب بين الله ذلك يعني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. من نوتي النبي أيوب عليه السلام نودان مكة من إفتي مكة كونو لراجي سكتين ديجي ونوتي هور مكة كرمكو إماتي هرمي مجيانو يقرنو بمرد سيري كمكة هرمي مجيانو يقرنو بتدقل كمكة هرمي مجيانو يقرنو بمرغل بيونغوريجي كمكة. الله سبحانه وتعالى ندمديمو الله جبت جولتين فوانتي باسو Allah jabiti teddungal ngal o wonti holiɗo. Allah subhanahu wa ta'ala jabiti nemaji ɗi o waɗannoɗi annabi Ayyuba alayhi salam. ɓayti o nawni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki annabi Ayyuba o nawnuno o fof makko o ñoli ha heddi ngal ɗo ɗengal makko e ɓernde makko nden. sahabaɓe ɓe nandi nelaɗo ko fi on ɗum waɗi ɗingal ɗi ñolaaɗi. nelaɗo maaki hari annabajo on ne heewuno kaw jantotono inde Allah subhanahu wa ta'ala o wiya la ilaha illa Allah sabu teddugol ngol ɗo konngol wonaygol ka ɓernde yaltaygol ka ɗengal. Allah subhanahu wa ta'ala acci ɗon ñollugol ɗiɗo kono hari ɓanndu makko ɗum fof yalti gilɗi. annabi Ayyuba alayhi salam o naɓi sattejo nde goɗɗo goo naɓaali sifa muɗum ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala fiiri mo musal ka Qur'an fiiɓe yimɓe ɓe ala muñal yoɓe heɓu référence yoɓe heɓu kaɓe rutto ɓe ɓeyda heɓugol ko wiyete ko muñal hala ɓe hawjaaɗi ɓe ɓeyda yonninorgol kadi ballal Allahu subhanahu wa ta'ala. yande goo sonna makko yaltuno ɗaɓɓal ngol mo ñaamete o neeɗi tawi ko sonnaajo on neeminayno annabi Ayyuba alayhi salam ɓayti sonnaajo on neeɓi annabaajo Allah on o tikki o wondiri Allah si sonna makko ari o focceymo. sonnaajo makko on ari annabi Ayyuba lamdimo ko honto o wonno o wi mi wawata wonden ɗo a mawɗo moko baajo fotayɗo ni ɓanndu ma fof no yalta girti en wawani heɓugol lekki nawnaare nden yilti kadi tawi ala ko ñaama mi jooɗo mi yiya nawnaare maɗa nden mi yiya heege maɗa ngen tawi ko ma mi yalta mi ɗaɓɓane ko ñaama. sonnajo wi miɗo heɓi ɗo num bireedi hunto bireedi komi okkata tawtalɓe melɓen jaɓu ɗum ɗo hirtora Ayyub tawi annabajo Allah on ndaare si Allah subhanahu wa ta'ala faalama wallugol goɗɗo o tattinanen annabajo ñaamaɗi gila weeti. sonnajo ɓayti jonnimo gonɗon hunto bireedi tawi ko hulaynoɗo Allah o landi sonnajo on ko honto ittuɗa. sonnajo wi ɓe nguure kaariire hiɓe maranno ɓiɗɗo maɓɓe on ko hirtora o waali o ɗaani o hirtaaki mo nden huntore bireedi mi tawi no luttiɗon ɓe jonnilajo mi addane ko hirtora. annabi Ayyuba alayhi salamu maaki si tawi o ɓiɗɗo ɗin moyi ko jemma
ولن كفيه هيران مكونا سياتي كما من أيوب ناني هيران مكونا سوف هن موريك يسوع الله سبحانه وتعالى وفي جبدو نتا دمي هيسة كجومي أمي ما يهيجي أدنا نقولني لن دمي هارة كادنا دو دمي لك يسوع الله سبحانه وتعالى سبكو منياني هيران لبقى جمع بوشو صلنا جمعكم بيت نفسي كل بيريدهم himu aani himu maasi himu miiji fewtugol makko ka suudu tawi ɓiɗɗo on fini boobo on wulli ko haddi lannade simum ko honto kolobireji makko ko historayno kon sonno jom maati ko ɗum woti ayuba alayhi salam wi ila yomi artirmi jolli taw o nawno no duuɓi heewɗi tawi o torotono ko allah wuri hayyo allah jekkinmo tawi ko honɗum maatinnomo ko honɗum e bakkatu o fajjiti haa o nawni nden nawnaare ñande goo e bindi gooto الله سبحانه وتعالى ويمو يولوت ndiyam o looti ndiyam kellal ngal arti jawle ɗen arti o demmi o resi sonnaɓe o jiidi ɓiɓɓe fulɓiɓɓe ko marno kon allah subhanahu wa taala ittanimo sattende nden eyni ɗo annabi yunus alayhi salam wonande oɗo neɗɗo janngowo qur'an annabi yunus kadi no wona men exemple ka nder qur'an nde annirta huunde ko satti o ko satti si tawi woni a laɓɓini fondo maɗa on habbitor Allah subhanahu wa ta'ala ballal immorde ka makko annabi yunus alayhi salam ko nodduɗo jooma makko tawi mo e reedu lingil ngil no waali ka bahru on hatti ɗon e luggugol annabajo Allah on ne rewat Allah nder ton himo subohinano allahu subhanahu wa ta'ala bari o noddi jooma makko ka reedu lingil yo jooma makko wallumo Allah subhanahu wa ta'ala wonɗo ka arsi heeɗiɗa ko dowga Allah subhanahu wa ta'ala nani noddandu jiyaɗo makko on ويلتني النبي يونس عليه السلام يريد الانجيل توصفي نوتهم الله ذلك القرآن يعني إذ نادى ربه يعني إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله يوتم في مكة كسكت لسورة الصافات الله سبحانه وتعالى دالي يعني وإن يونس لمن المرسلين إن دوك النبي يونس جينوب إن نادي الله سبحانه وتعالى إذا أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين كان لأولنا هور مكة إمد إعلان لسنوك كان nde tawnoɓe waɗi koynete kon urɓa hawri e hoore makko tawi o wakkilaaki herta kan ka hoore laana o uni hoore makko ka maayo allah daali faltaqamahu lhuutu wa huwa mulim yani ngil ɗo lingil ngil moƴi annabi yunus alayhi salamu tawi ko tikkunoɗo kono nde o torino allah subhanahu wa taala ka reedu lingil ngil malaikaɓe wi allah meɗen nanude hito jiyaɗo maɗa momin wowa nanugol no wullata maɗa meɗen nande mo wulla komin wowuno nande koyemo janga komin wowuno nande koyemo juula komin wowuno nande koyemo rewa himo welti kono hande himo wullude allah ko honto jiyaɗo maɗa o woni allah tindini lingil ngil yolngel tutti annabi yunus alayhi salam lingil ngel tuttimo allah wattitanimo kala sattede ko o marno allah wattitanimo ɗum ndeweede annabi ibrahima alayhi salam o wonti misal tammal ka deftere allahu subhanahu wa ta'ala ñande yimɓe makko ɓen fof mooɓino فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ñande yimɓe makko ɓe mooɓinoɓe fof ɓe sewji feere wootere yoɓe nanngu annabi ibrahima alayhi salam ɓe jetta ngayka haa ka lugga ɓe ukka yiite haa heewa ɓe bugo toon annabajo allahu subhanahu wa ta'ala malaikaɓe ɓen tegigi annabi ibrahima ka allah goɗɗo e maɓɓe ari wi ɗum ko mika'il o wi allah komin halfinɗa ɗan ɗo ndiyan mi doritama allah newnanam mi saajina ɗan ɗo ndiyan kan ɗannina ngeeɗo yiite nge ibrahima huɓɓinana allah subhanahu wa ta'ala wi'i malaikaɓe ɓen yahe landuɗon ibrahim si tawi o hatonjini e ballal moɗon wallemo si o hatonjinaali e ballal moɗon acci ɗeɗan e makko komin tagimo komin annditi makko malaikaje bala arɗo landi annabi ibrahim mikailu landimo fi ndiyan kadi yo saajin ɗan yiite nge ngeɗano annabi ibrahima alayhi salam wimi haajata e maɗa annabajo malaikajo laamiɗo jiiteeli ɗin ari o landi si annabi ibrahima ballal si awo wallay annabi ibrahim o huɓɓa ndeɗo yiite hoore ɓeeɗo yimɓe o sunnira ɓe yiite nge ɓe huɓɓannongen annabajo allah on annabi ibrahima wi mi landaki haaju e maɗa
jibril alayhi salam tippi o landi annabi ibrahima alayhi salam o wi ko ayo ibrahim hiɗa anndi ko min woni malaikajo allah ɓurɗo mawnude malaikaɓe makko hiɗa anndi ko min woni ko humpiti fiyakuuji allah subhanahu wa ta'ala ɗi malaikajo hay gooto ƴellitaki e muɗum hiɗa ha ton jini e an hannde mi wallitoma e nder sattede nde wonɗa tawi nde ñande himo haɓɓa himo fottintina bugeɓe ka nder yiite annabi ibrahima matani jibril ko awiyo jibril si tawi woni an jiyaɗo allah a yeggitali fi an min miɗo anndi allah taguɗoma on tagila yeggitata fi an o maati hasbi allahu wa nima alwakil tawi o noddiri allah gorɗo konngol to ndo on tuma tawi ɓe haylude moye ɓoggi siɓe bugade moye yiite nde anndanɗa hoorema karma foɓɓe maati hakke ko yiite ngen toori tawi tolli wiraynoɗi ɗin dow siɗi fettino hoore yiite ngel ɗi yantayno ka nder ngayta hakke ko yiite nge wuli annabi ibrahima alayhi salam o noddi allah konngol gootol hasbi allahu wa nima alwakil yani o hoolori allah subhanahu wa taala e fiyake makko allah subhanahu wa taala jaabori konngol gootol ya naaru kuuni bardan wa salaman ala ibrahim ey ko ayo yiite won ɓuuɓol e kisal e dow oɗo annabajo an e dow oɗo jiyagal wiyeteɗo ibrahima alayhi salam ɓe bogimo ka nder yiite nge woni bardan wa salaman alayhi yiite nge woni ɓuuɓol yiite nge woni kisal e dow annabi ibrahima alayhi salam kamno koɓe ɓe maaki ñande annabi ibrahima bugano ka yiite allah wiƴi yiite nge yo nge wonu ɓuuɓol nden ñande hay hunde sagginanoka ka hoore leydi ɗo ɓenndi sabu yiite ngen fof nden ñande huluno allah kala yiite ka huɓɓa nge sikka ko kange tigi allah subhanahu wa taala wiɗi wonu bardan wa salaman nden ñande a sagginayi a taya ko wulata a sagginayi maaki o fadata a soora e maaro ko ɓendata ka hoore wureere sabu yiite ngen no nani konngol joomiraaɗo subhanahu wa taala ya naaru kuuni bardan wa salaman ala ibrahim yo allahu subhanahu wa taala yaltinnoɗo yunusa ka reedu linngil ngil o yaltini annabi ayuba e nawnaare makko gilɗi o yaltini annabi ibrahima e ngeyka yiite yo allahu subhanahu wa taala yaltillagine nde sattende nde dowluɗo e muɗum en toro allah subhanahu wa taala ngal ballal ɗiɗen duwano oɗo annabajo tedduɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo ɓurɗo moƴƴude e ko yahi kon ka hoore leydi neɗɗo mo tawata banu adama nanndali e makko allah subhanahu wa taala daari laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufur rahim ari on annabajo jeyaɗo e mum kono jeyaade nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e me'en wona wasi tawi hiɗe mari jekku sifa ko o marno wona wasi tawi hiɗe marno yummeme nde o mari wona wasi tawi hiɗe marno haqqille ɗe o mari wona wasi tawi hiɗe mari ngari ki o marno wona wasi tawi hiɗe mari doole ɗe o marno bal ko sayyidul awwalina wal akhirin allah tagumo fiyo o wonu patron ajeeɓe e sakkitiiɓe tageede ka hoore leydi ɗo ko ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadith abi hurayra nelaaɗo no yewta fi maɓɓe ɓe maaki mi aroyay ñande darngal ka aljanna mi aroyay ñande darngal ka aljanna mi fokkito naatugol tawa sonnaajo gooto no hawdi simo faalalan aditaade ka nder aljanna mi hawta fi adagol mo o hawda fi adagol lan mi lanndo jibril alayhi salam jibrila sifanoolan ko hombo woni o sonnaajo en aroye wolugol fi makko e darsuuji mi ara haa mi hewta ka dambugal mi aditoomo mi tappa baafal ngal malaikaɓe lanndo ko hombo mi inna ko mouhammad malaikaɓe wiiɗa ko an mi wiɗanata min udditan dambugal aljanna hay e gooto e ɓe allah tagi ɓen haa hewta yani gila taganooɓe fewndo adama alayhi salam haa sakkiteteeɗo jibineede ka aljanna ɗo malaikaɓe ɓen ka aljanna hino yeeta ɗum hiɓe anndi ɗum wota udditu dambugal aljanna haa mouhammad alayhi salamu daro ka dambugal teddungal hongal ɓuri ngal teddungal ngal mouhammad sallllahu alayhi wa sallam men o wonno neɗɗo jon jikki o wonno neɗɗo yurmeteeɗo o wonno ardiiɗo feewuɗo o wonno ardiiɗo yurmeteeɗo o yiɗaano yo mumunteeji ɗin sewndo makko lorro e yeeso makko wonaa fere ɓiɓɓe aadama ɓe wuuritunooɓe kulle buruure wuurunooɗo ɗen sewndo makko hari o jaɓataano udditigol gite makko ɗen o ndaara ka ɗen lorretee nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ɓe haɗi hay si tawi woni goɗɗo hirtay wota o holluko hirtata ko labitin fiyon ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maati si tawi on hirtay falyuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dabihatahu
nelaaɗo maake si tawi woni on hirta e mumuntewol hara ko dammol ma ko nagge ma ko gertogal nelaaɗo maake falyuhidda ahadukum shafrata yo gola e mooɗon laggo laɓi ki hirtirta kin fiwota walle laɓi kin e ko hirtata kon naɓa laabi ɗiɗi laabi tati muuseeji ɗin hewta ko hirtata kon ko adi maayude ndaare yimɓene nde annabajo ma wal yurihda bihata kala mooɗon hirtowo goɗɗo yo fowtin ko hirtinta kon bi mana fowtingol ko hirtata kon wona ya hollu laɓi ki wi'ami hirtete jooni nagge ma mi hirtete jooni ɗon toori ko ya suuɗu laɓi kin sa wallini kadi hirtugol hirta kadi heña hara accali jogoɗa ɗon ha tampa ko nde ɗo yurmede o marno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nde ɗo yurmede kadi allah oftirnomo kawate mo ɓeeɗo alyahudaɓe madinatul munawwara ha worno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo o tawno jawre no haɓɓa madina hinde wulla jawre hino haɓɓa nde wulla nde barminaka nde piyaka nde soppaka yani nde ɗiɗɗaka nde haɓɓa tun ko goɗɗo nangi nde faala nde newde o haɓɓi jawre nden tawi jawre nden no wulla nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayɓe ari tawno ɓe wawata feccugol ɗon ɓe acca jawre no wullude ka hoore ɗi oɗo oɗo waɗi oɗo taɓandu mo nanaɗo wiyeteɗo Bernard Shaw o wi si tawino oɗo gorko wiyeteɗo Mouhammad immitinoke hande oɗo aduna wuuraɗo fewno ɗo o si tawi woni o donnanoma probléme ji aduna ɗin fof o heɓayno solution majji haraw gaynali yarugol tasium makko te haraw gaynali yarugol tasium makko te o waɗayno solution probléme ji aduna kala ko aduna rondi e muɗum haraw gaynali ko yadde musidɓe julɓe ɓe ko yimɓe yettunoɓe allah kono hiɓe annduno valeur oɗo annabajo tedduɗo Mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo maki ko hombo nangi te jawri alyahudajo o wi kominen nangiɓe nelaaɗo maki nde jawri no wullude ko yurmi allah faamini annabajo on ko ɓe faama nelaaɗo maki jawre nden no wullude ko yurmi mi faala noon tefalngol nde jawre fi yo nde ittu lokko yo nde itto lokko ko nde woni wullude kon e muɗum ɓe wi ko honɗum jawre nden woni wullo nelaaɗo maki ko jawre accude ɓikkoye muynayi koye ka buruure hinde wullude ko haɓɓuɗon nde ɗo fii hinde acci ɓikkoye mayre ka buruure mi ƴettaninde garanti min Mouhammad si tawi on accitinde nde yahay ka buruure nde muynina ɓikkoye mayre on nde arta ñande wo ñande fewno ka nange nde mutata ɗon la ilaha illallah ɗum harno ko kawate molanaɗo e ɓeeɗo alyahudaɓe ko miracle molanaɗo mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko mu'jiza mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonnoɓe hollo ɓe jali ɓe tappi hoore ɓe wi anda wayƴaten nde jawre garanti wonde nde yaha nde arta nelaaɗo maake si ɗum waɗaali kala ko mi wowli tani on baadi hannde wiye ko fenaani ɓe acciti jawre nden nde yahi nde muynine ɓikkoye mayre nde artugol mayre tawi ɓe fof ɓe jonnondiri wonde konngol wowlano ngonngol bindi ko fenaande woɓɓe towni juuɗe wi nange muti ko Mouhammadou wowli ko wona goonga ɗo ɓe jittin juuɗe ɗen woɓɓe towni juuɗe wi jawre wiya noon nden ara nde ari e hino nde ɗo waɗe nde haaju moɗon alyahudajo mbay o yi jawre nden o wiɗi la ilaha illa allahu muhammadan rasulullah o gomtini allah o naatika l'islamu o raɗi jawre nden nde o hooti ka buruure yo yende wondu e ɓikkoye mayre ka buruure ko ɗum ɗo woni yurmede oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nde ɗo yurmede woni ko o janni kono waɗi ñande ɗo neɗɗo naati ka palais présidentiel makko yani goɗɗo ari naati ka juulirde allahu subhanahu wa ta'ala juulirde nde nelaaɗo darni nelaaɗo no jooɗuɗi e sahaba o annda kowoni juulirde o nani ɗum no mooɓa ka juulirde o ari o naati o jooɗi haa ɓooyi seeɗa tawi o faalamo wadde goɗɗum bawɗugol o ami yewgol yalta ka yaasi o dari ka nder juulirde o bawɗi ngaare ɗo yeeso capitaine jo wiyeteɗo Mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ñande goɗɗo arno bonni gouvernement makko on yani ko on ɗum wonno réponse nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe ɓen inni ɓe wii waremo mo kala immori tengo woɓɓe immode e paɗe woɓɓe immode e leɗɗe woɓɓe immode e kaaje waremo o bawli ka juulirde nelaaɗo inni o adiɓe o da o maati kala gonɗinɗo allah e nelaaɗo on yo daro wota gooto waɗu goɗɗum haa mi yamira sahabaɓe ɓen fof ɓe dari kamɓe hari ɓe murtano si ɓe wiyanoma yo ɓe accu ɓe accey nelaaɗo maake sallllahu alayhi wa sallam adde ndiyan hibbon batte bawle makko ɗen ɓe addi ndiyan ɓe hibbi batte bawle ɗen nelaaɗo noddimo gorkon o ari
himo biwna yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo maaki ihda deeƴu tawi ko maabini nelaaɗo koko gorko on huli kon kadi ko ɗum waɗi imamu shafii rahimahullahu taala janngunooɓe oɗo l'islam mo anndi l'islam ñannde goɗɗo ko ñawlinoomo o yehi ka maakiti mo sooda goɗɗum ñawliiɗo mo yiimo tun dogi imamu shafii hayniimo mo doga mo lanca kaaɓe ko ɗuma fiiwata ɓe yiido yoɓa ñamaande imamu on daari mo haa o daroyi imamu shafii molɗi haa tawimo tawi o tawimo imo daryoyi kaarijo o yawi yo hokkiti kadi o nangi mo o yimi accanima ñamaande nden yoote komi hulɓinma kon mi nani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaka wota julɗo hulɓin siɗɗo makko julɗo ɓay noon a yiilan a maɗi mi waɗi allah subhanahu wa taala seede mi oftima ñamaande ko ñawlino ɗalan ko yaade mayri minaato ɓe jaɓani yo goɗɗo hulɓin goɗɗo ɓe noddi oɗo sahabajo tedduɗo ɓe maati ndeɗo ɗo ko suudu allah ni hay hunde wattake ɗo si wona janngugol ma ɗum duunugol hay hunde wattake ɗo si wona janngugol ma ɗum duunugol neɗɗon ko habbino ko mayde makko nde yo waalo ɗon ko ɗum waɗi ɓay o yaltii ka nder duulirde o ɗawi ka ngelooɓe makko o hakkitike haa moƴƴi o fokkiti o yirti o ndaari ɓeeɗo sahabaɓe nelaaɗo no ɗuuɗiri te o ɓandi juuɗe makko ɗen o wii allahumma arhamni wa muhammadan wala tarhammana ahada allah mi tarike ma yurmelam min tun e muhammadu wota yurme hay gooto si wonaa men e ɗiɗo tawi o huli nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay nani heto makko ɓe maati wota fanɗin ko allah subhanahu wa taala yaatin tawi o weltite tawi o weltani ko annabaaɗi o yii yurmeende o yaltii ka makko o ari o heɓi nene e baaba ka yaasi tawi ko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ɓeeɗo sahabaɓe tedduɓe ɓe janngi ɗum e junngo makko ɓe a ndaari qissaji maɓɓe a ndaari tarihaji maɓɓe a taway ko addanɓe maɓɓe ɗe ɓe ardinooɓen komi faala yewtirde fii ɗeɗo koode jalbuɗe yani komi faala yewtigol fii maɓɓe koyo yimɓe ɓen anndu o aduna o waawata yewde ɓaawo l'islam portooɓe ɓen hayɓe sali l'islam sa ndaari kala ko wiya no moƴƴi ka maɓɓe a taway ko jikku l'islam hayɓe sali l'islamu ka bonngol ɓe sali l'islamu ka mbaaji ɓe sali l'islamu e kala ko ɓe woni kon ɓe waɗata gollal moƴƴal aduna on fof wiya no moƴƴi hara wona l'islamu yamiringal gollal yo ngal waɗi siɗon faala ndaare kala moƴƴinɗo moƴƴere ka aduna ɗo takki toon ka l'islamu si tawi wonaka hay si ko tefeero si tawi woni moƴƴi on taway kaka l'islamu o yitti moƴƴere nden hay si tawi woni mo saɗi konete kon konngol la ilaha illa llahu muhammadan rasulullah seydna omar abdul khattab radiallahu taala anhu wa ardah hari anndano ka ñaatunooɗo haa hewte omar hari anndano ka ñaatunooɗo sattunooɓe yiisere mo ɗañƴetanoo ko goɗɗo suusunooɓe reedu yaawunooɗo fii yiɗunooɗo allah e nelaaɗo haa hewte omar abdul khattab ñannde o ardinoo julɓe ɓen tawi ko kankoni amirul muminina omar tawi ko kankoni le président de la république kono tawno ɓe anndaano ko wiyetee kon mawnitina ɓe anndaano ko wiyetee kon townitaare te ɓe janngaano ɗum ka l'école nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe anndaano ɓurnugol hoore maɓɓe e goɗɗo ndaare seydna omar ibne khattab himo yaaɗe e sahabaɓe makko gardi korji makko moolanaat ɓe wotti e goɗɗo ko o nangi deleke omar on o hippiti o wi ittaqillaha ya amira almuminin ittaqillaha ala almuminin ittaqillaha fi mali almuminin ittaqillaha fi dimai almuslimin himo nangi omar himo yeƴa himo waajo seydna omar moynna hulu allah e jawle yimɓe ɓen hulu allah e jawle maɓɓe ɓen hulu allah e miskinaaɓe ɓen hulu allah e alyatimaaɓe ɓen himo booda seydna omar tawi sahabaɓe ɓen fiidiino ɓe nangi oya ɓe jogii seydna omar yimi yaccitemo ɓendi nani ko wonma wowlande yeeso amen men fof seydna omar maaki wallahi la hayra fiikum in lam taquluha wala hayra fiina in lam naqbalha mi wondiri allah moƴƴere allah ala e mon onon ɓeɓe min ardi yon yeetaji men ɗi konnguɗi yomin hulu allah minen kadi ɓe yeesoɓe moƴƴere allah ala e amen simin jaɓanaali on ko ko wiiɗon ɓe salanooki yo population on fallituɓe ɓe salanooki mo ɓe ardi yo fallituɓe ɓe salanooki watteede e feere ɓe salanooki waajeede ɓeeɗo sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam seydna omar o fotta e goɗɗo ka maakiti ka gelooɗi ɗi yeeyete ɗon o aynoo ɗon gelooba mba o faala gelooba fiddumba seydna omar maaki miɗo faala mba gelooba gorko jon gelooba ma wi mi yeeyima piritel seydna omar wi no sarti o wi mi waawata ɗiytugol ɗon hakkunde président de la république e citoyen jo mi waawata ɗiytugol ɗon
ɓe anndano jattugol oto, ɓe anndano jattugol moto, ɓe anndano pusugol boutique, ɓe anndano ɗuy ka nan mi wawata wiytugol ɗon ko ɗum mi yeeyi. seydna Umar Abdul Khattab o ɓette ngelooɓe mo ngoyno accumi ete accumi ndaara tawi mba yaara no mi faalirano o yaada e maɓɓe Allah jarribo seydna Umar ko hoore ngelooba man mba too mba yana koyngal mabba on solɓito si tawi woni mba solɓitike seydna Umar artire ngelooba ngoyna koyngal ngal solɓitike koya fewta seydna Umar koyno mi wondiri Allah koyen ma sooda ngelooba man nge dirimo bottuɗen on ma ɗum watta ngelooba man nomi jondirmama noon hay fus waɗama ko ni wonno hakkundeji maɓɓe a soodayma ma ɗum watta ko boni kon e makka hamɓe towni saaki seydna Umar Abdul Khattab imo winduno ko dambugal makko rahima llahu mra'an ahda ilayya uyubi ndaare ɗo ɓe Mouhammadou neɗi ɗen ndaare ɗo ɓe Mouhammadou neɗi ɗen e ne'orɓe ni ɓe Mouhammadou ne unoɓen hari kamɓe ɓe jaɓayno koñete kon fajjiteede ɓe jaɓayno koñete kon fewdodeede oɗo o maaki yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmi kala on tawɗo waawaymo neldude ayiiɓe makko kamɓe ɓe tamƴinino fiikiteede sabote ɗumane ko neldaari noon saarino a tawiiɓe to maɓɓe a wiino kaariijo iɗa jokki huunde kaari maɗa waɗa huunde kaari mi torike ma wardu ni kamɓe ɓe jaɓuno ɗum ɓe annduno ɗum ko fajjiteede fiye kadi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi o windi ka dambugal makko yo Allah yurmi kala nelduɗomo neldaari o waɗi ayiɓeji makko ɗin neldaari hole tuma o ɓoyɗoto oɗo ɓoyɗotaako ko ɗum waɗi oɗo mawnintinaare nde faalaɓe yewtugol fi muɗum ko honɗum woni mawnintinaare neɗɗo gooto ari ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wii nelaaɗo yani min miɗo yiɗi waddagol labaaɗi coñci labaaɗi e baɗe labaade mi yarta hakkunde yimɓe ɓen mi jinda ene ɗum ɗon no jeeya e mawnintinaare nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki alkibru basaru lhaqqi wa gamtu nnas nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko wiyete mawnintinaare na waɗugol labaaɗi ma jawgol e labaangal ma yahugol ka foti ko woni mawnintinaare ko wonno wiyete ko yawitagol yimɓe ɓen saloo kadi goonga tan an tawi woni a laɓii hoore maaɗa a ɓurni e fof an a ɓuri fof an ko an tun an hay gooto waawa wowde wa maaɗa ko ɗum waɗi sa ndaari alqur'ana hay huunde acca sa ndaari ɓe Allah subhanahu wa taala halkiɗen fi mum ka qur'an a taway ko ɓe ɓurno jogagol aala mo ɓe ɓuri yeddirgol Allah ko mawnintinaare ko nawnaare mawnintinaare ko ñaw mawnintinaare ko boson mo anndanɗaa hoore ma o halkiino ɗuuɗuɓe ka hoore leydi ko njelo wonnooɓe tedduɓe ɓaytiɓe mawnintinike ɓe wonti jaasuɓe ko njelo wonnoo ko alɗuɓe ɓawtiɓe mawnintinike ɓe waasiɗi ko njelo townono marnoo doole ɓaytiɓe mawnintinike Allah subhanahu wa taala liɗi doole maɓɓe leydi abala tatadakkarun e ko haɗi enen waajito ɗen ko waɗi yimɓe ɓe waajito ɗum noon kalma kooje on ko ɗum o maaki ko feƴƴi ko yoni en waaji kala hannde ko faaloɗaa waɗde kala ko wonɗaa siko a président de la république siko a ministre siko a gouverneur siko a imam siko a chef secteur siko a chef carré kala ko wonɗaa siko a père de famille kala ko wonɗaa siko a jon haqqille ko feƴƴi koye yoniima waaji yoni ko waajitora ndaaru feƴƴinooɓe ko honno ɓe feƴƴinirnoo ɓay so ɓe ƴettii jikkuuli goo ko honno ɓe wattinirnoo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o haɗi o mawnintinaare ka qur'an o feli ɓe mawnintiniiɓe Allah daali ka qur'an ya ayyuha l insanu ma garrak ya ayyuha l insan ma garraka bi rabbika al karim tawi ko ayo neɗɗanke kon ɗum hoɗuma kon ɗum puusuma e mawnintina kon ɗum ƴettintinma kon ɗum waɗuma an fotita e yimɓe ɓen kon ɗum ñintinanɗa yimɓe ɓen kon ɗum jaasinanɗa ɓe kon ɗum hoytitanɗa yimɓe ɓen ma garraka bi rabbika al karim to ko noddanɗo Allah subhanahu wa taala ya ayyuha l insan o noddaali julɗo ma keefeere ko yaadi ɗo yurmede o faala to e keefeere kadi mawnintino wona faalira tanawi julɗo mawnintino ma garrak ko won ɗum hoɗuma kon ɗum jamɗinta mawnintinaare nden nde haɗay neɗɗo nafooreji ɗin fof sa wuuri ka aduna ɗo a mawnintinaaki a townitaaki a teddini yimɓe ɓen a towni fii maɓɓe a yii kala mo yiiɗa a waɗi himo ɓurma imam malik ko ɗum maaki haa hannde goɗɗo lanndakilal lanndal
si wonaa mi sellita himo ɓuri lan anndude jaababuye masala haa hannde mi yiyaali goɗɗo si wonaa mi sellita himo ɓuri lan marde valeur ko nii tan ɗo ɓe wawno Allah dani ma garrat fanni neɗɗo ko ɗum waɗi pullo fuu tawi ayi yani nowru malaandu ko e hoore malaande fuɗɗata bimana si tawi woni nowru malama ndu heɗoto ko wiyetee kon goonga si ndu nani ndu naɓata haqqille ɗen gollina fere ɗen ko ɗum woni ko mana ko woni manaato nowru banu adama saftata nowru banu adama yoorata si ndu yoori mawni sinaari anndu naati kala neɗɗo mo yiiɗa hino wowlane goonga goonga ɓurko mawnude kon noon ko goonga Allah kan accu ɗum ɗo Allah yiɗa waɗu ɗum ɗo ko ɗum ɗo Allah yiɗi tetto ɗum ɗo ko bid'a tetto ɗum ɗo ko shirku tetto ɗum ɗo ko geddi ko kufrun billah ko salo ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e mawnintinare hikkinde ɗon ko mawnintinare yani mawnintinagol goonga oɗo aduna honno oɗo aduna gattirta honno o yarata mawnintinanagol ɗum ɗo fof yani ko mawnintinare nde Allah yiɗa Allah dali sa asrif an ayati alladina yatakabbaruna fi l ardi bigayri lhaq wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha wa in yaraw sabila alrushdi la yattakiduhu sabila wa in yaraw sabila alghayyi yattakiduhu sabila ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah dali ɓeeɗo mawnintiniiɓe mi ɗawa e nemaaji ɗi mi ɗawa e moƴƴereeji ɗi sabu ɓe holletaake nafoore haa ɓe ƴetta ɓe holletaake goonga haa ɓe yiya ɓe wowlantaake waɗugol ko moƴƴi haa ɓe waɗa sabu ɓe wowlanaama bal kamɓe hiɓe jogitii hoore maɓɓe hiɓe towni hoore maɓɓe hadisaaji buyno ari yootitii ɗum ko bakkode e ɗeeɗo aayeji alqur'ana tedduɗe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis mo imamu tirmidi filli nelaaɗo maaki yani ɓuraaɓe ɓe yiɗeede e mawɗon atta an ñannde darngal ɓe ɓurata ɓe yiɗugol ɓurayɓe ɓen ɓattagol lanka pilasiiji darngal yowmal qiyama nelaaɗo maaki ahasinukum ahlaqa ko ɓee ɗo ɓurɗo moƴƴugol jikkuuji ko ɓee ɓurata ɓattagol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ida faala yo nelaaɗo yiɗe ñannde darngal ida faala yo nelaaɗo yiɗe ñannde darngal tawa kadi an e nelaaɗo koye pilasi gooto wonoy to ñannde darngal wakkilo moƴƴina jikku moƴƴugol jikku ko hentagol yeeso moƴƴugol jikku ko ɓokkugol moƴƴugol jikku ko yurmegol moƴƴugol jikku ko yaafagol moƴƴugol jikku yani ko nurɗugol ko moƴƴere jikkuli ni moƴƴi jikku ma ɗon ɓattuɗa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓurayɓe ɓe woɗɗita gollen e moɗon ñande dengal ko yimɓe tato astartaruna walmutashaddiquna walmutafayhiqun yani almutakabbirun nelaaɗo maaki ɓurayɓe ɓe woɗɗita gollen e moɗon ñande darngal ko ɓeeɗo yimɓe ɗuuɗa haalaade astartaruna ko ɗuuɗa haalaade si tawi woni fuɗɗite haala a wowlay haa ñallal ngal lanna si fuɗɗori jemma wowlay haa weeta astartaruna an ka yoɗa woɗa mari ko wowla an ka yoɗa wuuɗa mari ko wowla an ka wowla tun an kala ko waɗi hiɗa anndi fii mum kala ko wowla ko an ɓuri humpitaade kala ko wowlete koye fof waccane wowla a woni sartar a woni sartar kala namirɗoma konngol ko wiyata ko kaari woodi so ɓenniine on heɗetaake fami astartaruna ko ɓe ɓurata mettugol nelaaɗo ñannde dangal walmutashaddiquna e takka hunnduko en an a wowlaaka haa foolaɗa hana woɓɓe men min si lutti haala tun hara gasi si lutti haala hara ñuula siko haala tun hara ñuula sa faala wowla haadinde ayi mutashaddiqun ko wowla wono sakki hunnduko no sakki hunnduko no sakki hunnduko o nelaaɗo yiɗa o tammo on ko almutakabbirun ko ɓeeɗo marɓe koynete ko mawnintinaare nde anndanɗa hoore ma en yewtitimayre jooni yani iɓe saɗi goonga iɓe yawiti yimɓe ɓen ɓe ɓuroyta woɗɗitagol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wa li sairi lmuslimin fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله مسيط جبه تجبه باو يتقل الله سبحانه وتعالى دوان ودوان نبات تجد محمد صلى الله عليه وسلم حري نلاد صلى الله عليه وسلم بما كنه ما من عبد يتعاظم في نفسه ويغتال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان نلاد صلى الله عليه وسلم بماشي ألا إنك موني نيدو هور مودم ألا إنك موني نيدو هور مودم بونغو وكياد مودم
siwana o fotto e Allah subhanahu wa ta'ala tawa tikkere Allah no dow makko yawmal qiyama hay so tawi o juuli hay so tawi o hoori hay so tawi o itti sadaka jawdi makko si tawi tun o towni hoore makko si tawi tun o gungi hakkundeji yimɓe ɓen kanko e Allah subhanahu wa ta'ala ɓe fottay tawa tikkere Allah nden hine dow makko ko waɗi sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓe faami ɗum ɗo kamɓe ɓe hawti ko wiyete ko mawnitinaaɓe Abdoullahi ibne Omar o fotti e sahabajo goto inneteeɗo Abdoullah ibne Amr ɓe fotti ɓe wangade Safa e Marwa ɓay ɓe hewti e ngoɗo pello wiyetengo Marwa sahabaɓe ɓe mbiɗo ɓe fotti ɓe yewti hakkundeji maɓɓe jama on no heeɗi kono tawi yewtore maɓɓe men ko gundo mo kala no gundade oya ɓayti woni ɓe feƴƴi oya dari ɗon o wulli sahabajo nelaɗon o wulli ɓay o wulli yimɓe ɓen langimo ɓe wi Abdoullahi ibne Omar ko ɗum wonma wullinde o inni mi yewtidi o oɗa sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wiilam ɗo wonde ko noppi makko ɗin o naniri nelaɗo no maaki kala on neɗɗo maayiɗo ko fotte Allah subhanahu wa ta'ala tawi mawnintinare no e makko beru abbere zarra Allah subhanahu wa ta'ala hippaymo ka jahannama hippiramo yeeso makko ngo yani man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibr kala on mo laati ka ɓernde muɗum ka fondu muɗum beru abbere zarra immorde e mawnintinare townitare Allah subhanahu wa ta'ala hippaymo ka jahannama yawmal qiyama ka defo hoore maɗa lette hey si ɗi piiji no wowlede wattu haqqille maɗa ɗen e hoore ma ittu haqqille ma e goɗɗo mo halkike o halkike si goɗɗo halkike o halkike joni noon ɓay an ko a moƴƴo e to moƴƴina hoore ma ko ene wona yewtede ɗum kala maajuɗo tawi no mari misqala zarra mawnintinare ka ɓernde makko townitare ka ɓernde makko o fotta e Allah taw Allah no sikkani Allah naada mo jahannama kadi ñaajira mo yeeso makko mo hippa mo ka nder jahannama kono ɗum ɓuri mawnude ɗum ɗo e bone so ndaariɗe Allah habiti ɗen fof e Allah iri ɓaawo mum ɓen fof e Allah subhanahu wa ta'ala mansiti ɓen fof on ndaaray tawon ko woni nene mum e baaba mum ko mawnintinare konnguɗi tati ɗi wowletaake konnguɗi tati ɗi wowletaake min komin woni ko min wowletaake ayi komin jeyi komin tun jeyi wowletaake ko gandal an ko haqqil an wowletaake ko konnguɗi mawnintinare Iblis alayhi salam o habidi e Allah sabu ngol konngol yani Iblis alayhi lanatullahi jazakallahu khayran o wii qala ana khayrum min nde Allah winomo hey ko añi Iblisa hey kono yo malaikate sujjanegal lobal ngal mi tagi ɗo malaikaɓe ɓen fof aɗa suuti woɓɓe kadi sikkuɗo malaikajo yedda e Allah ɓen Iblis ari ko malaikajo o yetti Allah malaikaɓe ɓen Allah no waɗaɓe si kashi la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ha hande ɓe yeddali Allah ɗon waɗi sa mabike ha nangude e maɓɓe yawmal qiyama tawa jima boni sa mabike ha tawi ko ya rew e malaika waɗani intervention ko Allah hare an fiima boni oɗe Iblisa mo kuddi Allah woni e mum ɓay Allah wii e malaika ɓen sujju tawi mo wonde e malaika ɓen kanko wari o dari o mawnitini qala ana khayru min Allah wimi ɗo ɓuuri o moƴƴude komi ɗi lasiri ɓuuri o ayi komi ɗi lasiri an ko a dol lasiri ɓuuri yimɓe ɓen ko a yiwɗo noon e loopal yimɓe ɓen fof ko yiwɗa e loopal kono an ko a dol lasiri ɓuuri yimɓe ɓen ana khayrum min miɗo ɓuuri o ɓurmo madde valeur halaktani min naari wa halaktahu min tin min a tagiilen e yiite annoora kanko a tagimo e loopal duuɓi sappannayi mo waali ka dambugal aljanna ko loopal annabi adama alayhi salam Allah ni a mawnitinike astakbarta am kunta min al alin ko ayi Iblisa heyi a mawnitinike taa faala townitana gollan o wi Allah ko watte wodo en waɗay ko ngal loopal ɗo min mi tewa fijjango ngal loopal Allah dali fakkuji minha fa innaka rajim en haabi ɓay ɗum a mawnitinike en haabi ko annitta ko mawnitinare naatuno e makko ɗo e o taro kanko e Allah kaɓe haɓi ɗon inna Allah o ɓay en haaɓi mi tuubi yaafolan qala rabbi anzirni ila yawmi yubasun mawnitini tawi hay towtugol Allah wiya Allah accana ɗum no satti e makko andi ko ɗum wiide sa mawnitinke hay ko ɗi noppi uddata tawa wowlante a nanata gite ɗen ombo tawa ndaara a yiyata haqqille ɗen suumo tawa fota kalkitta mawnitinike ɗo o wi Allah yaafolan
woni rabbi anzirni ila yawmi yub'athun Allah gati hawre nden ata waran tun hañande dalla Allah dali fa innaka minal munzirin ata lalla ci dum ayi ngaro ma dum kalawhil mahfuz ebi ado hande ganduno a yaltay ɗo mi windino ma ɗum kalawhil mahfuz wonde ko a heddinoy seeɗo hañande dalla ɓe Allah dali fakhruj minha fa innaka rajim كلامنا لسورة صاد فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين يوجري كبونغ ألغال كبونغ ميولا تقونغ إبليسا يهبين رأي جهنم أن إبليسا كلا جفو إلى الأول لأملأن جهنم منك وممن تبعك كلا جفو لما يموني سنارك وانقوة نتكفك جهنم دارا موني سنيدو إمو حبيدو دي الله كقرآن كارون قارون ابن زوج وابي زوج سي هنده كري سويا سوتو gol boutique ji makko ɗin ko gelooɗi woɓɓe ni ko gelooɓe capantati woɓɓe ni ko capannayyi gelooɗi hawti tawino yeeso feefeero Allah on o yaha sottugol magasin ji makko ɗi o mawnintinani Allahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jaasiri kono o wadde Allah nde Allah subhanahu wa ta'ala yamirno newnuno yimɓe makko ɓe yo waajo mo o townitaniɓe ayde inni ko ayu qarun ƴettundiɗo jawdi maɗa waɗana Allah subhanahu wa ta'ala qaruna towniti ko wi innama utituhu ala ilmin indi ko gandal an okkilandi jawdi kala wiɗo ko Allah okkilandi jawdi o fene Allah dani fa khashafna bihi wa bidarihi kanko ba jawdi makko ndimba ɓe fof maɓɓe mi mutini ɓe ka nder leydi kanko e jawdi makko ni ɓe fof ɓe muti ka nder leydi ɗum ɗo ko mawnintinare immere Allah subhanahu wa ta'ala holli ka Qur'an mawnintinare tammere nde ko mawnintinare fir'auna nde o laamino ka leydi ɓay o toowi siyasa makko mawni haa ko woɓɓe wattimo rewde ɓayɓen ni fir'aun yani annabi Musa ari wi ko hayo fir'auna sujjan Allah o noddi yimɓe makko ko indi ma alimtu lakum min ilahin khayr mi andana on Allah goo reweteeɗo tinami mi anndaati ɗo mari Allah goo hara wonani annabi Musa alayhi salam noddi mo e nder duuɓi 40 mo waajade fir'auna laati ko yettuɗo ɓurtuɗo o sali Allah subhanahu wa ta'ala daali wastakbara huwa wa junuduhu fi l ardi bi gayri l haq wa dannu annahum ilayna la yusharun fir'auna mawnitini ka leydi kanko e konu makko ngu kanko e sooriɓe makko ɓen kanko e yimɓe konu makko ngu ɓe mawnitini huwa wa junuduhu Allah nde sappinomo accano ɓe wondi ɓe Allah gani huwa wa junuduhu wa dannu annahum ilayna la yusharun ɓe sikki wonde ɓe artatatamin ɓe sikki lanni wa dannu annahum ilayna la yusharun Allah dani fa akhadna konno ɓe mawnitini ɓayde mawnitini ke konno ɓe waɗi yimɓe ɓe wirti sonnade yudabbihuna abina'ahum wa yastahyuna nisa'ahum ɓe yewno ɓe waɗi ɓiɓɓe worɓe ɓe waɗi sukaaɓe bani Israil ɓay koye booboye keccel ɓe nangi sukaaɓe mawnuɓe ɓe wari ɓe nangi booboye ɓe wari yudabbihuna abina'ahum ɓe wara ɓiɓɓe maɓɓe worɓe wa yastahyuna nisa'ahum ɓe wirta ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe tawi ɗum metti Allah subhanahu wa ta'ala Allah wimi accata nandi sunɗo ko sunna ardo ka qur'ana kala waɓɓe ɓiɓɓe kala waruɗo ɓiɓɓe worɓe o wirti sonnaɓe Allah subhanahu wa ta'ala accata fi makko wota Allah acci fi makko gati Allah subhanahu wa ta'ala dali fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fandur kayfa kana aqibatu dhalimin Allah dali mi nangimo kanko e kono makko ngun mi ukkiɓe fof maɓɓe ka nder caangol mi yooliɓe ka nder maayo Allah laari nde Allah wi daadi ndaaruɗo ko holno mi wastinirte battane ɗewɗo yimɓe tooñuɓe kan woni leydi hare musidɓe ɗuɓe tedduɓe mawnintinare nden ko nawnade nde inde fuɗi e neɗɗo ko dikkata e mayre si wona ñande wonaki ka nder jahannam si wona ammo Allah subhanahu wa ta'ala yaati o wawi tuubugol o rutto ko Allahu subhanahu wa ta'ala ko hula Allah aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وعلى آله وصحبه
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.